Christine Cyatengwa. Kwa majina naitwa Pastor Christine Kankengwa. Muri ibi bihe Kwa nyakati hizi turakorera umurimo w'Imana mu itorero rya Agape Light Church. Tunafanya kazi ya Mungu katika kanisa la Agape Light Church. Hano Mole moja 3 kwa Revera Dudu. More umoja 3. Rero ndanezerewe kuba hano. Nimefurahia kuwa hapa. Nanezejwe cyane byimazeyo no kureba umushumba. Nimefurahia sana kwa kumuona mchungaji. Twari tumaranye iminsi ariko ntago narinzi ko ahonje ari mu itorero ryanyu. Tulikuwa tunajuana, siku tumejua ninakuja katika kanisa hili lake. Natangaye cyane kubona umuryango wa Peter na Rasheli. Nimefurahia kuona familia ya ndugu Peter na Rasheli. Abana bacu ni watoto wetu. Kandi nukuri natangaye. Nimeshangaa kuko igihe cyo twabonanye turino kwa nyakati tumewahi kuonana huku, bari badufitiye ideni natwe tubafitiye irindi. Walikuwa na deni nasi tulikuwa na deni yao. Ariko kuko Imana ari umukozi w'umuhanga, sababu Mungu ni mtaalamu. Rasheli yajyaga avugana n'umutware w'iwanjye atazi ko ari we bavugana. Rachel alikuwa akimuongelesha mume wangu, hakukuwa anajua ni yeye wanaongea. Kandi nanjye akandarika akanyobora atazi ko ari jya yobora. Nami alikuwa akinialika na hajagundua ni mimi. Imana yadukoreye surprise. Mungu amefanya surprise kwetu. Turanezerewe kuba mugifite umwete muri uyu murimo. Tunafurahia kwa kuwa mnashauku katika kazi hii. Kandi twese nitutagwisari tuzasarura. Tukiendelea vizuri tutavuna. Nanezerewe kubw'abagore kubw'abagabo bo muri itorero. Nimefurahia kwa wamama na wababa wa kanisa hili kuko turi bamwe muri Kristo Yesu. Kwa sababu sote ni wamoja katika Kristo Yesu. Kuko mbaramukije namwe nimungirire gutya mube muranda. Nanyi munipepee hivyo mkinisalimia. Nishimiye abashumba mwese muri hano. Nimefurahia viongozi wote. Abashumba ho muri Imana ibaduhera umugisha. Wachungaji mubarikiwe sana. Mwagize neza kandi cyane gukomeza uyu murimo no kuwurinda. Mumefanya vizuri sana kwa kuimarisha kazi hii kugeza igihe umutahiza mukuru azaza. Mpaka kurudi kwake Bwana Yesu Kristo. Reka dukomere Imana amashyi twese. Makofi kwa Mungu. Twageze hano mu gitondo. Tumefika hapa asubuhi. Twasanga hari amateraniro y'abamama. Tukakuta ibada ya wamama. Amena. Amen. Niba hari ikintu kijya kinezeza umutima wanjye nuko ndi umugore. Kama kuna kitu kinafurahisha moyo wangu ni kwamba mimi ni mwanamke. Niba hari ikintu Imana yankoreye, haleluya. Amen. Nukwisanga muri societe yanjye ndi umudamu, ndi umugore, ndi umubyeyi. Haleluya. Kujihisi katika hii mimi ni mama, ninajihisi je. Aba mama, haleluya. Amen. Muzimamvu abagabo badushakamo byinshi rimwe na rimwe tumeze nkaho tutabifite. Mnajua kwa nini wanaume wanatafuta mambo kama hatuna? Mambo mengi kabisa. Mambo mengi. Kwa buriya ni kama biduhishema ahubwo ntitwahishuriwe ko biri muri twebwe. Kuna mambo mengi yamefichwa ndani yetu hatujagundua hapo ndani. Ibintu byose umugabo akeneye ko umukorera nubwo utabikoze. Yale mambo yote mama anahitaji umfanyia ingalao hayafanya. Bihishe muri wowe ahubwo harabura akantu gato gusa ko kumenya uwo uriwe. Amo ndani yako isipokuwa tu haujagundua wewe ni nani. Tuvuge ngo ni amina. Sema amen. Umutwe w'amagambo y'igiterane cyacu harabaza ngo ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka. Kiini cha mkutano wetu nani atakayeishi katika mlima wa Mungu. Tutari twajya kurengo nabafite ngo amaboko ngo atariho amaraso y'urubanza, tutari twavuga ngo nabavuga ibiri mu mitima. Umva n'umuntu usoza inshingano ze nk'uko bikwiriye bigendanye nuko ijambo ry'Imana ridusaba. Ni mtu ambaye anakamilisha kazi zake kama vile neno la Mungu husema. Amena. Amen. Haleluya. Amen. Reka mbabwira amakuru. Acha niwaambie habari hii. Itangiriro igice cya 2 ndagira ngo n'umurongo wa 18. Mwanzo sura ya 2 na haya yake ya 18. Murari ya makuru y'ukuntu Imana yaremye umuntu yarangiza ikaza kwitegereza ko ibyo bintu bitabaye byiza.
Katika zile historia Mungu amemuumba mtu akagundua hiyo mambo si vizuri. ngo iravuga ngo reka uyu muntu muremere umufasha umukwiriye. Kasema acha nimuumbie msaidizi ambaye Imana yabanje kwitegeka kandi yari yarangije kurema buri kintu. Mungu alikuwa amekamilisha kuumba kila kitu. Yararemye ijuru, yararitendetse, yararemye isi, yarayirangije, yarakoze buri kintu cyari cyo cyose, ibinyamaswa bihari, even n'umugabo yari yarangije kurema. Ilikuwa already imetengeneza vitu yote, dunia, mbingu mpaka na mume. Imana ngo yicare rwose mu mwanya wayo ituje aho kunezerwa, ngo iravuga ngo si byiza. Mungu akaona si vema, ibintu nakoze byose nago biraba byiza, mambo yote ambayo nimetengeneza hayakamilika. Ubu rero ngiye gukora aga password gatuma ibintu byanjye byose biba byiza. Nataka nikupe password usikie mambo iko nzuri. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana isinziriza uwo mugabo ngo imukuramo urubavu ibumbamo. Biblia husema Mungu akamlalisha une petite fille, akamlalisha mume, akamtoa mwanamke. Il a provoqué toute chose être beau. Umesababisha mambo yote akuwe mazuri. Reka mbivuge mu rurimi twese tugiye kumva. Sikiliza kwa lugha. Aremama gakobwa gato, ikamuumba msichana mdogo, akamuzanira uyu mugabo, ikamletea mume huu. Aza ageze ku mugabo yitwa umugore, akifika kwa mume akaitwa mke. Uyu niwe wari urufunguzo rwo gutuma ibintu byose Imana yaremye biba byiza. Huo ndio alikuwa kifunguo ya kufungua. Haleluya. Mambo yote Mungu ameumba awe mazuri. Igituma umugore aza mu muryango, kwa sababu mke anakuja kwa familia. Igituma umugore aza yaje mwisi, kwa sababu mke amekuja duniani. Ntabwo yaje gukora ibintu bibiri, yaje gukora ikintu kimwe gusa. Amekuja kufanya kazi moja. Gituma ibyaremwe byose biba byi, ili mambo yote ameumbwa awe mazuri. Haleluya. Amen. Iyo niyo mission gusa y'umuntu bita umugore. Iyo ndiyo purpose ya mwanamke. Umva mbabwira amakuru. Sikiliza habari. Umubwiriza muhungu wa Dawidi Salomon twemera nk'umuntu wahawe ubwenge n'Imana kurenza ababayeho, ambaye alikuwa mtaalamu kupitia watu wote. Twemera nk'umuntu wagize ubutunzi kurenza ababayeho, ambaye alikuwa tajiri kupitia watu wote. Even yagize icyubahiro gisumba ababayeho n'abazabaho. Alikuwa na heshima kupita watu wote. Ikindi yashatse abagore kuruta ababayeho n'abazabaho, na ameoa wabibi wengi sana. Arangije yari afite aburanga, alikuwa na wabibi wazuri. Yari yakuye mu nzu z'abami bagenzi be. Alikuwa na wale ametoa kwa wafalme wengine. Yari afite za mashoreke. Alikuwa na maraya. Arangije kuko yari afite 1,000, kwa sababu alikuwa na 1,001. Aricara mu bwenge Imana yamuhaye, akakaa na hekima Mungu ampea, atangira evaluation, akaanza kuona. Arangije ntiyavuga aya magambo ngiye kukubwira. Hajasema maneno haya ambayo nitakutangazia. Ntabwo yavuze ngo umugore mwiza nuturuka ibwami. Hajasema mke mzuri ni ametoka kwa ufalme. Bene wacu bacaga umugani. Kuna hadisi ya kimira ngo ibukungu hava inshuro ntihava umugeni. Kungu hava inshuro mu yandi magambo mu bakire hava ibiryo. Ariko ntabwo bivuze ngo umugore mwiza aturuka mu bakire. Hiyo kimira, hiyo hadisi ya kimira inasema mke mzuri atoke kwa matajiri peke yake. Haleluya. Amen. Salomon ngo aricara. Salomon akaketi, acisha amaso muri ba bagore be 1,001, akatazama wake 1,001. Arangije abakoraho evaluation, arabacagura, arabitegereza, arangije yandika ubuhamya bwabo, akaandika historia yao. Aravuga ngo umugore mwiza se ninde wamubona? Akasema mke mzuri nani anaweza kampate? Amakuru murayafite? Habari hiyo munayo? Mu bagore 1,001, katika wanawake 1,001, mu bagore 1,000 n'abangahe? 1,001. Aravuga ngo ariko yari afite experience y'abagore. Alikuwa na experience sana ya wanawake. Yari afite ubumenyi n'ubugenzuzi kandi yaraza amakuru yabo. Alikuwa na ujuzi na alikuwa na uhakika na habari ya wanawake. Agira icyo yandika. Akaandika kitu. Arandika aravuga mu gice cy'imigani. Akaandika kitabu cha Mizari. Haleluya. Amen. Aravuga ngo ubwo mwumva ubwo se ngo nubwo abagore buzuye igihugu, ingalao wanawake wanajaa dunia. Aravuga ngo nubwo abagore benshi se
bari mu mazu, ingawa wanawake wako katika maboma, aravuga ngo nubwo abakobwa beza bavuka mu bene akase, hata wabinti wazuri wanazaliwa kwa familia. Aravuga ngo umugore mwiza se uwo munyamahirwe ninde wapfa kumubona? Akasema mwenye heri anaweza mpata aje mwanamke mzuri. Aravuga makuru y'uwo mugore mwiza. Akasema habari za mwanamke mzuri. Aravuga ngo arusha cyane. Akasema ana zaidi sana. Ngo arusha cyane Marijani igiciro. Anazidi sana Marijuni. Marijani ndenda gutekereza ko ari amabuye y'agaciro, reka tuvuge zahabu. Ni kama nshatse zahabu. Ngereranyirije nkurikije ibyo twese twashobora kumenya. Kuko nanjye Marijani numva ko ari amabuye y'igiciro ariko sinayabonye. Ni hivyo. Haleluya. Yes. Aravuga akasema ngo uwo mugore mke huo kandi mbere ho gato yabanje aravuga ngo umugore mwiza ngo w'uburanga bwiza. Mwumva ibintu bitandukanye. Alikuwa amesema mwanamke mzuri ngo w'uburanga bwiza, wa face nzuri, ngo ariko w'igicamu cy'utafite umutima uzi yuko ari umugore, lakini ambayo ana roho ambayo hajafunulia ni mwanamke. Aravuga ngo ni nk'impeta nziza y'izahabu, ni kama pete nzuri ya dhahabu, ngo ariko icometse mu izuru ry'ingurube, imeweka katika pua ya nguruwe. Niba mwese mwibuka ibiraro by'ingurube, mwibuke ahantu koshonori, mukumbuke mahali nguruwe zinakaa. Ahwiri na muntu uhumeka ngo yumve yasubiza umwuka. Mahali nguruwe zinakaa hata kupumua vizuri hawezi kupumua. Mwumva ibintu bibiri bitandukanye. Sikiliza mambo tofauti. Amena. Amen. Aravuze ngo umugore mwiza kandi w'uburanga bwiza. Kasema mke mzuri wa sura nzuri, ngo ariko w'igicamuki, lakini ana roho, ngo ubwo bwiza bwiwe bumeze nk'izahabu yatawe mu nzu z'ingurube. Uzuri wake inafananishwa kama dhahabu imeweka katika nyumba ya nguruwe. Ndetse aravuga ngo ahora ameze nk'ikimungu cyo mu yandi magambo amugereranya na kanseri. Kwa maneno mengine akamfananisha kama kansa. Icyo kintu twacyumvise. Umesikia hiyo? Arangije ariko ageze kuri 31 hariya nko kuri 14. 31 akasema, aravuga ngo umugore mwiza se ninde wamubona? Akasema mke mzuri nani anaweza kumpata? Aravuga ngo ararusha cyane. Akasema anazidi sana. Noneho nago yiri wavuga iby'uburanga. Hajasema uzuri, na nubwo atinze ku butunzi kuko arabufite kandi azi ko gutunga umugore mwiza biruta gutunga bwa butunzi bwose afite. Hata hajasema utajiri, na amejua ya kwamba kuwa na mke mzuri inazidi sana utajiri. Haleluya. Amen. Aravuga ngo araruta Marija, mu yandi magambo araruta ibigega byuzuye amafaranga. Azawaza ni kama anapitia fedha zote. Ngaho shyira nawe munyura bwenge uko Imana yaguhaye ubwenge. Sikia vizuri na wewe, fanya analysis. Ndashaka ngo ibi bintu byumvwe n'abagore bakiri batoya. Nataka haya maneno asikilikane kwa wanawake wadogo. Murumva ukuntu bagushubije ku isoko warabaye umugore mwiza wagura ibintu wowe uruta Marijani ukaruta amazahabu. Unasikia jinsi wewe uko wa thamani. Uretse Imana yahereye abagabo ubuntu tukagira y'ubuntu bakavuga ngo badukoye ntacyo batanze ngo 10. Ni Mungu giwanyi batanga nyinshi. Ni Mungu tu amewapea wa baba gift. Haleluya. Amen. Wabwira umugabo washatse nabi, mtu ambaye anaweza mwambia mume agejeje mu myaka wa vibaya, akageza nko mu myaka nka 40, akikuwa katika miaka 40 hivyo, akajya kurangisha umugeni yitwaje rino jambo rivuga ngo umugore mwiza ninde wamubona. Anaenda kumtafuta ama kumchumbia mke akisema mke mzuri nana anaweza kumpata. Akamenya ko arusha Marijani igiciro, uwabaza makuru cyane ko ngo akamaro kakagezi kamenyekana iyo kakamenya. Anatambua kwamba yeye anazidi sana dhahabu. Tuvuge ngo amina. Amen. Yatanga ibirombe bya zahabu akabyikopesha, akazabikorera yashaka akazazana uruhara atararangiza kukwishyura, ariko yabakiri muri anaweza toa mali yote azeeke hajamaliza kulipa hiyo mali, lakini akupate. Ndashaka ko abagabo barengeje imyaka 40 abari bo bavuga ngo amena niba mvuze ukuri. Wababa ambao wana miaka zaidi ya 40 waseme amen. Societe turimo ni y'abahungu batoye, mbuze umugabo urengeje imyaka 40. Hakuna baba ambaye anapitisha miaka 40. Amina. Amen. Ubwo Bibiliya bivuga twemere ko ari uko. Amen. Shaka amepatikana.
haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ntaratinda cyane, Sijakaa sana, nagira ngo mbibutse yuko ninataka niwaambie hii, umugore yahawe isi kugira ngo ibintu bitari byiza bibe byiza. amepewa dunia ili mambo asiyofaa ama mambo hajakuwa mazuri awe mazuri. Niwifindura ukamenya iki ijambo ry'Imana, ukamenya imbaraga z'Imana, Imana yashyize muri wowe kugira ngo isi ibe nziza. Ukijigundua unatambua nguvu za Mungu ambaye ameweka ndani yako ili dunia ikuwe nzuri. Umugabo wananiranye uzamutunganya nta rundi rusaku utiriwe ujya gushaka pasiteri. Baba ama mume ambaye ameshindikana utamuweka kwa rai. Kuko umutima n'umuti wo gukiza isi Imana yabirunze mu mugore. Kwa sababu dawa ya kuponya ulimwengu iko ndani ya mwanamke. Mva nk'ukizimya moto zose ni uko. Hiyo fire ya kizimya moto. Haleluya. Amen. Isese Imana yayipakiye mu buzima bw'umugore. Mungu ameiweka katika maisha ya mwanamke. Murasetse? Umefurahia? Nihagira umwana ushyira urutoki. Nashyira urutoki mwumva induru avuze. Nayivuze se niyo yamubwira ngo nguhaye zahabu ntaceceka. Mtoto akiungua akipiga kelele baba yake akimwambia pole hata nyamaza. Umumama namutamika gusimoko nibere ritaramugera mu kanwa. Lakini mama akimpa matiti yake. Amen. Amen. Nihagira ikigabo cyubaka gisenya amazane. Mume ajenge abomoe nyumba ine. Haza agakobwa kamaze kumenya amakuru yuko kazi password uko iyo bajya kwica ubukombe babwagaza. Kuje binti ambaye anajua amahane yose chini ya ulinzi. Tuvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Amen. Najya kuza bakina mama bamusomera amagambo avuga ngo itegeko ry'umugore mwiza risohoke mu rukundo. Najya ajya kuri tanga ritanga aciye bugufi. Abi wace pfiri abo barapfukama. Urya mugabo nibirokoroko n'amahane yose chini ya ulinzi. Mwanaume huo ingalao ako na shida ataenda chini ya ulinzi, hata piga makelele tena. Amina. Amen. Ibyo mvuze n'ukuri cyangwa si ukuri? Yale ambayo mnasema si ukweli. None usinyeneye ko abadamu mwikiriza. Ndashaka abagabo kandi abashatse. Nimehitaji wanaume waseme. Abagabo ibyo mvuze n'ukuri cyangwa si ukuri? Ni ukweli ama si ukweli? Hallelujah. Amen. Biblia iravuga ngo itegeko rye. Biblia husema sheria yake nirisohoka mu makare urasigara nta ryinyo nari mufite. Ikitoka utacheka mpaka meno yote aende nje. Itegeko ry'uwo muntu nirisohoka mu rukundo. Ikitoka kwa upendo, iyo ni password izakubakira. Nyoko bukwe yajyaza agatera amasaruti sawo so bukwe agatera amasari, umugabo yakwinjira agatera amasari, abandi bagatangira kuvuga ngo waramuvuguti. Nyamara wamuvugutiye Biblia. Hiyo ni password ambayo itakusaidia kujenga boma yako. Reka ndangize njya nkunda gukoresha gahunda neza. Hata nikomeshe kwa sababu ya mpangilio. Banyakiriye na 26 ndagira ngo buranshigaje iminota 8. Reka nihute nceho gato mu gice cya Petero wa mbere. Twende katika Petro wa kwanza. Ya Petero wa kabiri 1:5. Sore. Petro wa pili 1:5. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Niba hari umuntu wahageze adusomere. Kama kuna mtu ambaye ameona asome. Petero wa kabiri igice cya mbere. Petro wa pili sura ya kwanza. Murongo wa mbere. Petero wa kabiri ku murongo wa 5. Nacyo reka nisomere. Acha nisome. Wahaguruye komeza urakoze cyane. Ego. Umurongo wa 5. Ni byerekeye ingeso zabande wa Kristo. Tabia za Kristo. Bawihanganye sheri. Muza makuru se. Unajua habari? Turacyari kuri ya nsanganyamatsiko ivuga ngo ninde se tukingali kwa kiini uzahagarara ku musozi w'Uwiteka. Nani ambaye atasimama kwa mlima wa Mungu? Amena. Amen. Dawidi yabisobanuye kwa kundi kurya twabisomye. Daudi ameyasema kama vile tumeyasoma.
Petero nawe hari uko agiye kubivugaho. Petro naye kuna jinsi anaenda kusema, Ariko Pastor Christine nawe mu gihe cye, na Pastor Christine kwa nyakati nanjye yake, hari uko mbivuze kudatandukanye nuko abagenzi banjye batambutse. nami kuna jinsi nitayaongea isiyo na tofauti kama. Umuntu uhagarara mu nshingano ze nk'uko bizategetswe n'ijambo ry'Imana. Ni mtu ambaye anasimama kwa kazi zake kama vile imeandawa Petero na ngaho Mungu. tubwira uko Petero yabivuze mu gice aho nyine uhereye ku murongo wa 5. ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose Mugira umwete ungana iki? wose Yego. kwizera mukongeraho ingeso nziza, Yego. ingeso nziza muzongereho kumenya, Yego. kumenya mukongeraho kwirinda, Yego. kwirinda mukongeraho kwihangana, Yego. kwihangana mukongereho kubaha Imana, Yego. kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, Yego. gukunda bene data mukongereho urukundo. Yego, rangiriza ku murongo wa 8. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, Yego. bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Tuvuge Amen. ngo amina. Amen. Haleluya. Sema amen. Ndimo ndasoza, iminota yanjye ndayireba neza, harabura wenda 5. Amina. Amen. Petero nawe agize icyo atubwira, Petro naye kuna kile ambaye ameongea, kandi akibwiye abagabo n'abagore. na ameongea kwa wamama na wababa. Avuze aya magambo, Amesema maneno haya, aravuze ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete, kandi umwete wose. hiyo muwe na shauku sana. Aravuga ngo kwizera mukongereho ingeso nziza. Yari abizi neza ko aganira n'abakristo, Imani muiongezeye na matendo mazuri. kandi abakristo batari empty, ahubwo bari baramaze kugira kwizera. Alikuwa anajua na azungumuza na Wakristo ambao wana imani. Hanyuma aravuga ngo nuko kwizera mukongereho. Nimwumva ko habaye kongeraho. Amesema imani iongezewe. Si Aravuga mnasikia ngo kwizera nimwongereho ingeso nziza, imani muiongezee ingeso nziza muzongereho kumenya, na matendo mazuri, na matendo mazuri muyaongezee kujua. tuvuge ngo amina. Amen. Haleluya. Amen. Ingeso nziza zo ndabizi ko muzifite, Tabia nzuri na najua mko nazo. ariko reka nibarize Acha niulize hii kitu. abahungu batari abapasiteri. Wa vijana ambao si wa pasta. Amen. Amen. Ninde muri mwebwe wifuza kuba umupasiteri agire gutya? Nani katika vijana natamani kuwa pasta? Anyoshe mkono. Abapasiteri muri aha namwe mundebere. Nta muntu n'uyu n'umwe wifuza kuzadusimbura? Hakuna yule anatamani kuwa pasta. Habonetse umuntu umwe, yewe mwa. Amepatikana mmoja. Imana iguha umugisha. Mungu akubariki. Kandi Imana y'amahoro izagushyigikira igushoboze. Mungu akuwezeshe kabisa. Haleluya. Amen. Amina. Amen. Nawe nekerereza. Imagine. Ubu mbajije abashaka kuba abamiliyoniya. Nikiulizia wanani wanahitaji kuwa milionea, ndakubwiye ngo n'indiri mu nda yakuzura umwuka wera. hata ule hako kwa tumbo anaweza akajazwe Roho Mtakatifu. Kandi ijambo ry'Imana ryari rivuze ngo kwizera nitukongeraho ingeso nziza twongereho no kumenya. Na neno la Mungu huwa linasema imani tukiongezea matendo mazuri, na matendo mazuri tuongezee kujua. Abamama haleluya. Wamama amen. Abamama haleluya. Amen. Tugiye kwerekeza mu bihugu by'i Burayi. Imana ihabwe icyubahiro. Tunaelekeza nchi za Marekani. Mungu asifiwe. Ariko ninde wigeze asagura isaha imwe nibura basi yo kwiga ku Cyongereza? Nani ambayo amejizoweza kujifunza kwa Kizungu? Kandi turenda kunyarukira hariya dusange badakoresha nibura n'igiswahili. Nibura hari ukuntu niringara ryari rifitanye isano. Na mnatamani kuenda inchi hizo wanatumia lugha ya Biblia yarivuze ngo nitugira ibyo kwizera dushishikarire no kubyongeraho kumenya. Tukikuwa na imani tuwe sana na kutamani kujua. Niyo mpamvu kina mama n'abamama ba hano bagize neza kugira ngo niba bishoboka tuze tuganire ku magambo y'abadamu no kubaka ingo. Ndiyo maana wa mama wamefanya vizuri ili tuje tuongee jinsi ya kujenga maboma Nibindi na mengineyo. kumenya tukongereho kwirinda.
na kujua tuongezee kujilinda. munyumve neza, kumenya twongereho kwirinda. Kujua tuongezee kujilinda. Bantu twenda kuzahagarara ku musozi wera w'Imana, Watu ambao tunatamani kusimama katika mlima wa Mungu. Muracyambonera itorero rya none rikibamwe abantu bakunda kwirinda. Mnaona kanisa la leo lina watu wanajilinda. Bakecuru bakuru, muracyareba abamama babakurikiye bagenzi banyu baracyafite ijambo ryitwa kwirinda. Wamama wadogo mnawaona wako na neno hiyo ya kujilinda. Bahungu n'abakobwa bajya gucuruza matiriyo, muracyabona aho tugenda na kwirinda. Mnaona vijana wakienda wakijilinda. Kandi Biblia tubaje ngo ninde uzahagarara ku musozi w'Imana wera. Na Biblia imesema nani atasimama kwa mlima wa Mungu. Haleluya. Amen. Nabatunganyije ijambo ry'Imana, nabagendeye mu ijambo ry'Imana, bagahagarara mu nshingano kandi bakita ku kumenya icyo Imana ibashakaho mu gihe cyabo. Ni wale ambao wameenda jinsi neno la Mungu husema. None niba ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ibyo twongereho kumenya tukaba tudashaka kumenya, hakongeraho ngo twongereho kwirinda tukaba tutenda kwirinda, none ninde uzahagarara? Na Biblia inasema kama hiyo imani tuongezee na hatupendi kuongezea, sasa ni nani atasimama? Bavandi, ntabwo ngiye gukomeza, Sitaendelea kubera ko mu bintu njya nkunda kubaha amasaha, nimeitani na ishimu masaa. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ninde kandi uzahagarara ku musozi w'Imana? Ni nani atasimama katika mlima wa Mungu? Nukurikiza ijambo ry'Imana nk'uko riri. Ni yule ambaye anafuatilia neno la Mungu. Duhirimbane mu mitima yacu, Tutafutishe katika mioyo yetu. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ibyo nibiba muri twebwe bigwiriye, Ayo akiwa ndani yetu akijaa, nibwo tuzaba dukwiriye kuzahagarara ku musozi wera w'Imana. ndiyo tutasimama katika mlima wa Mungu. Ijambo ry'Imana rituganze, umwuka wera asobanure cyane. Amen. Yes. Amen.